sarario ia o masu o bina aki o kali ni rawani amai tengah i kona woni o ta Loma ia ngauna ni o ta buli ngauna ni o ta vi auraki ngauna ni o ta vi wasi au ba kere i ko ta wirara kena ki rawani urusan ulunga miniti kiri halali me rawani bakali muake o i ana kai mai ba kuria iko bali emi ka iwan raki makan ibu ame rawani hoki makan di komi rawa iku di anabe alano iku hina na arana pindikua au tauluanga ba iku ibraki iya awa kere ko na madambo ile ko mai ibu katakila na wasi bida ini kabi ke na wasi ini kawan au bakambo ni ko ba wili karamai ni ko aki ana railesu na ruai ukukona misi suai o bola igo kia ya uku era igo na ibola ni bakatakila era uba bakama au merabi arabi kena imbali ni ko kawili igo bakatakila wasi ini kabiu kena wasi ini kawalu ai uku era igo kina morawan ni ko kai tiba hadi o kia wili ka provisai kai tiba banoa tani ko kina provisai mo kai bahawa au na impact ahina umumbula ni kuwa ni abulida ikai baka taklana wase ini kabiu ini kawalu oi ko na kai raw ni understand ahina ibia panu ke ba iko hina ni nimbera ni egebu na arana bini kuwa au nanuma ni kare merawani tunga biro tamasu tunga tamasu uranga mami ba barau me mami buli viro be miau ami ubosani be sure i kaya to mai buli be yau ni umba yalo malua kaya lo malu to lava karnta lingai mami bagarorongo kaya lo imami me yalo malu kalau makasa bosa bagarawa ngabe mami merawani ko mami hila dava miuti obola iko na arana ni huwa sulia be mami yang kau me mami bagambaua bagarorongo bagambaua ka alai rawa hina igina mami masuk ina mami ngandre mami ba bagabina binake na bubu jisu na bagambola bagatakila na wase ini kabiu ke ko wili kai bagatakila na wase ini kabiu au makadingu ami ari asara bagambalabu na bagatakila na wase ini kabiu bale au tai uku na kai tambe bagatunga na bagatakila na wase ini kawali ena raile sualenga ena bagatakila na wase ini kabiu preview ni bagatakila na wase ini kabiu ni berakona au na wili ka begi bidai vida wana mala ni bola maramata bola misi swai kade yo ya Satan is the god of this world masih ani oke kalau ni bura-bura iya Satan is ever seeking to destroy oseani au na nahinahi au na takete au na dadaga au na sasanga ni veisinga me bakataba to destroy na numa igo makasanga ni igo na tungai uba weise ani me bakambula igo se mete ohoni ho na dadaga ni mo bakara aki na maani ngalu maka bakatunga ni igo na ilava ni ona bi ala nohea ka igo ya ihinanya Satan is ever seeking to destroy right. Satan is employing his agents to lead souls to ruin. Awaha igo na madamboi nigo seania igo hoira na taba agents. Igo na agents. Igo na maani ua igo na loa igo na sana au dhonga. Okay? Kaya igo na agents. Kaya holo kaya he is employing his agents to lead souls to ruin. Okay? He walks through the children of disobedience. Okea ena bakadakanga veira ama alai nrenre. Kene bale ko ya witunga lew ni lo uli gabiu, ke ama alai nrenre, kusi ade na bang agina ikukumbula. Nanu mo si ade ko kan dakatang na iskusoko. Okea bakadakanga ena ama alai nrenre, okea makan gila okea ta tabay abina lo usida.
ni bayado ngai na tambula ambula ni alai rendre bayado hi ameona agent na pono hi iko hina right kai gao ya the destructive of his agencies is dedicated to bringing destruction and death into this world. Okay? Bolo kaya daga ni ona bebe karusai na lingan ra ona agencies. Aona maa. Okay? Kay bolo kaya baka na ulu mga tunga na kena sangai me khauma ya mae kena bebe karusai na bura-bura kia ikukina. Tapi kambula bagi kia ama. Okay? He will go to the extent of his power to harass, bolo kaya na banga agi na ona khau agi na ona khau doho merawa ni bakasaurara agi nigo to them me bakadalaigo se me marigo and mislead God's people. Okay? Merawa ni uigo morawa ni ko padaba mo bakadalai. Satan's effort na numa iho na takes ya evoro ibura-bura kudei. Obura-bura audo to destroy. Okay? Iyo, the attacking mark especially goes to the people of God. Right? Kay kayo kaya na ihinera. Kay kayo kaya na ihinera. He will go, Satan's efforts are more powerful now than ever before. Right? For he knows that his time to deceive is short. Walau kaya bakau kau wasarai wasasanga ni ona bebe kerusai nang ngau na ya balik agila ona ngau na apa? Hal-hal already ke Satan rumah kan? Already kila quotation dia masa mulai nang ngau na apa? 1864. Sekolah 1864. Kaya kata iyo kaya already has Satan through his agents poison the atmosphere you breathe. Walaupun itu kena 1864, bapa karai agina behe halu, osi ani bapa nganga u ke lama liwalala. Adangi kumpoi itu ikut, osi ngupoi ikut. Kayak already have evil angels telegraph. Kono sama saya bang agina ngau nakon. Bosan di gua telepon. Kata iyo kaya. Already have evil angels telegraph to his agents upon earth in regard to the course to be pursued towards you. Kila sampai ranilah kumay landline, sampai ranilah kumay la mobile, si ani babi kiriaki igo biro na agents. Babi kiriaki igo kaya bira na agents. Na sala memory na daga membalik amu barusan. Right? Ini balik kami hilai ko ki ambula iko na tunga bura-bura ko sean ya kena tapa. Kena tui. Na daga auto ho ba na maangay na kena sangay na omu barusan. Right? Maka walangan ni goiko ama ani kalu pura-pura auto. Right? Overview di pagkatakila ini kabi. Okay. Ni ko wili kay pagkatakila na wase ini kabi. Right? Quotation na ba wili ka iko na sanga mo ba kambia o kay natunga ya sa ni mo ba kasam. Right? Ni ko wili kay pagkatakila na wase ini kabi. Iki na itunga. Asala kumayen dua beira tau na yang ilosi elewe bitu sa taura ng bilo e bitu ka keira ubego sa hikakaya beyau la kumay kike au na pagkatakila bego na nona dunrumi na yang lewa ongo sa andaw tangane mga lebu sa atiway ng bati ni waile. Kena balik-balik ya. Ay pagkatakila na wase ini kabiku ay alano ni ona dunrumi na yang lewa sa andaw tangan. The judgment of the woman. Okay? Right, lewat tau tangan ni kona. Right. Wili ka mata, pagkatakila na wase ini kawal. Pagkatakila na wase ini kawal. Wili ka lang maikinerua, rotolu. Sakali nagtumuli pusaro ko kuya kakaya sa ambale ko papiloni, nagkorlebu sa ambale.
Saya tu menonra itiko na teboro ke nangkara ni alo bela ke tengah ke nangkara ni manubuan buka ke tengah sa pa kadibagi ke riam bale weidei we papiloni ke dapat bolo ke na ikine pa awar ngode into tanitale na bosa mai loma langi saka yang do lago tani mai buago ike mundo na nungu daba do ka ni dala batakaya kami ka ni tau ike mundo na nona daba kadibagi na wase ini kawalu the fall of Babylon ay karua ni uhu amma ni kalau ba lahu ani mai geri balik ada ba ikina lima saya dhobi loma lang ina nona daba ikina yono dhunrubi ko ya meba kana nona ke oili ga ibatakila na wasi inga bi una ikina itu ngakadia ngilosi be choni lahu mai kike me ibatakila be kuna nona dhunrubi na leongo sanda utanga ni bakalip di kola bili kami rawase ini kawalu ikine ono dhunrubi ko eme bakana no na dhunrubi ke mundo kene mbali awase ini kawalu ai bakao ingani wase bili kami kene mbali wase ini kami ukena wase ini kawalu nruga beisoli ai uhu gai papiloni na ona daba na ona dhunrubi right na ona dhunrubi right wakatakila na kena wase ini kami wala so yung bambo umikrawa ay na ibakatakila na kinawasi ini kami ay alam no ni tunga daba tunga ya lewa ya bakadaba lewa daw tangane right kay obolay bola ambo kay bakadaba tinan rana daba daw tangane right daw tangane right tunga ya lewa koke inan rada ba atap angani kode dana ko papiloni ya dana kay ka ko choni la ko may gay mo ba agla be ko na dhunrubi the judgment of the great four kay iya aya lewa aloku tina kena kay ina kena mbali da ba bakalubeni daw tangane bang agna pe rada ba aya lewa kena kaya lewa daba allo tu kena mal itu ngalo oke ina igual nubena pura auto ko common knowledge hina itu ngalo ina auto ka be daba abe lo auto the Roman Catholic Church okay kona hina akila pura auto ni tunga ngalo wa igoi pura ke inanda be lo auto nga lu Roma. Right. Kay obolay bola ambo ya dana igode. Anga babu na ya dana kino papiloni. Bala ndi daba. Bala ndi daw sesi. Papiloni ya kena bala nga sesi. Right? Sesi. Igo bege ay bagabuli ni sesi. Kena bosogi ba atina ba akin daba? Ba akin na lasu. Kay obola yang ngilosi be choni kaya bola de bola abu asa kau tana ya logo ko koya kino daba bekau kay ngabo ke tunga ya lewa ni bondo ti ko nandela ni daba manu kula manu na bosa mga probinsay tani ya labi u igine rosa nga bulu ka ol manu ba agar akin ay daba mata ni tu mata ni tu manu mata ni tu iya manu ya manu bakadaba kula ebida uluna ebitu na uluna kai tini na daba kai tini na ileu oi komba o mikarawa biure na tunga waseni bola ambwe ala no agigine tunga manu bi uluna se ineo na ileu Daniel na wasebida Daniel na wasebi ai kabida ni manu kona ai habani manu na Daniela na wasebi ala no agino Daniela tunga manu tamu rere bahi bagambatina baga ironi kaibida ona ileu ini Daniela wasebi godea ai habani manu Roma ai batakila wala nga na wasi ini ka olu kai lai bahuri oke mebi wadaba bi ko uluna di ko iliga batakila no asi iliga bi una ihina di wambeha na uluna ibitu ngona buku na uluna ibitu na uluni banua ibitu sa tiko kinana daba
Na ya leo ongo. Kila ibura-bura au doko common knowledge ni ko Roma, the city on the seven hills. Roma tunga-tunga. Ibura-bura au doko. Roma, okea horo uranga ki Itali, the known city on the seven hills. Kene bale-bale, kodei kabani manu-manu, alahu may natani ala nawasebi umakai inyaw na ileu. Roma, baka maani u. Right? Kene bale-bale ya, hora aya lewa ya, ni obola iwe bola ambu, ni tambe iwe na manu-manu, kula-kula, inyaw na ileu, kay obola iwe kene bale-bale. Aya lewa ya, siya lo ya, elo ni maani kodei. Roma. Right? Umikataki ukona. Okay. Roma baka maani u. Roma baka maani u. Kabani manu-manu. Nangaw na harusa gina maani u horida. Nawasi ini. Kona, Taniela nawasi. Taniela nawasi biu. Okay, makaile awasi ini. Right? Kona, ho rope nangaw na kona. Right? Kona ho rope nangaw na kona. Kini bale-bale. Overview ni baka takila nawasi ini kabiu. Henai ala noa ho papiloni na ya lewan dau tangane katinan ratalengan nataba kay boleh abu bunga na na sahabat dau bosa baka data tagikinan nataba ruwa mo ni sala bola abu ni bosa baka data agin kalau tunga choni na wase ini na igine olu sanga bulu gina olu sanga bulu ka olu au na bola diu tisu kay raut sandu ambau kay I and my father are one. Sila kaya boleh abu ira sura kay di bawiri kaya bale ni taba ni obol ni bosa baka data akina kalau bale kaya ni amanga asangi si ko mi taba me kalau kona gina tunga omoni sala bosa baka data akina kalau ni tunga ama kay klaim akino kay taba ni kalau akina ikarua ena luke na wase lima rusa ngabulu gina rusa ngabulu tunga hela ora abu ma ela ma uhudi mai to kanikaba nangau nanga ya to mai hina na maana kay kadi uti susambo kodi na nomu taba numi bola dai ra kai saya hoire ra ikolo mani i vale ni oke bosa baka data akina kalau bale ni amanga kai kai oke ya ni babo ko dia ona daba rua ya abu baka bola abu me baka ti akina behi a ni tunga ni bosa baka data akina kalau tunga ni tunga ama e claim akina oke di daba ni kalau kene karua ni tunga ama ke claim akina oke ni roni boko dai bola dai tunga biura daba tunga biura ama hai tunga ina common knowledge era una bola ina bila beri ra iguya tunga ya dai tau kazibi na ui ambu mai Roma our Lord God the Pope ni ko paro rongo news baka lebu ena be bosele lebu kay bura-bura la ko iko na ngauna na UN na COP ngauna tau sure ikina uranga ya melai bosa vera yuli man ui bura-bura ni wa era edes agidiga his holiness the Pope. Okay? A holiness kona apply akinga bidi. Apply akinga bidi ke kalau. Right? Kene harua na system kona o irambe solivera tutonu merabada. Merabada ba dara ni bang boko ni bolbota. Right? Kona na sa bunga na dana sa bosa baka dada tagikina na kalu. Wanda na manu-manu kula-kula bitu na uluna tini na nona ileu veimbo to kodi geira na tui kei pura-pura. Kene bale-bale igo na connection na ora akau iya ba geira tui. Political powers. Okay? Political leaders si pura-pura. Okay? Ya ba omikarawa kene ala noa. Hai? Ya ba omikarawa kene ala nokona. Vem toko di gair na tui ke bura-bura. Ode vem toko di gair na tui ke bura-bura. Right, to bai ngapa kore ni ko papilo ni ko dei. Ha? Papilo ni o kala ala noa agi ko nei bakatakila na wase ini gabiu lai ba huri na bakatakila na wase ini kawalu. Mystery Babylon kona kino ko dei? Na Roma, Roma bagalot. Kona kina Roma bagalot. Papilon, mystery Babylon. Kona kina Roma bagataba? Roma bagalot ni ngauna ni hua. Right? Kona Roma bagalot ni ngauna ni hua.
Kay obolay mula amu, sabi mo tako di kay ranadama, tui kay day, kay bura-bura, ora political leaders. Hai? Igo ginaw na connection okay, umbatu basa umbang sa radio. Igo ginaw na connection okay. Kay kosugan na taniela na masirua, obolay mula amu, na yaba ni maakawiran, ruga bay wakibaagi na nadaba, na tete daba, tete lolombo, kay na daba, kay na irony, kay na kaukamea. Kaukamea ba agar-agar agi na uwa kaukawa baka maani state. Hai, na tete daba, tete lolombo, na lotu. Hai, na numa iko kala tete, na cermaya na wase ono ba agar-agar agi na iwalu, atete, alo, wira Israel. Iya, ikena makawalengan ni tete. Oke, tete lolombo. Tete lolombo iko. Kene oleh wiliga Aisyah wasi 5,5 bulan liwa. Ala noa agi iko na tete lolombo ba agar-agar agi nira iko na wicked man. Wira ama ai bala-bala. Nah, kene bale-bale ke tete lolombo ba agar-agar agi na iko na lotu buki tani. Tani lambai ngabarawo ke ya. Na yaba ni maagaw rubabe wahi waagi na maani kay na daba kay na lo. Ningaw nan ruga bay ni na maani kay na lo wala ba kona. Ningaw nan ruga be we kani na maani kay na lo. Religion waagi na state. Adaba na kamay. Na mata kau ni daba. Tadi ala nawaserua ba pamatala agi rawa iku may kinat. Nakena mbuli ama ako ni manumano bako ba ni lo kina kay na maani ko ba wala ro mo kay Daniel na wase ruwa ay kay pota kila na wase ini gabi ko na igina ini garuwa kay ini gabi ko Daniel na pota kila wase ini gabi ko igina ini garuwa daba ko lo kay na igina ini garuwa Bologe ala tini na ileko na tini na daba. Nanuma iko tani ela wasevi ama ani roma makai awase ini. Kai basiga kina konro ama ani ho rope na ngau na kona laho chamani ko Ingilandi ro eglo section chamani o ira be mani ukona na mani niona awase ini ra ai kabadi man ena Daniela nawase nawase vi ai yei o bolai ko te io na ihine ini garua nawase ini gabi kai ko te io na ihine ini garua na ilewe tini ko araida era to sa lewe tini na tui era to sa senga ni baka mata ni tu ndai kila au nga mai mata na tu biro oke la awase ini ni maani na Roma kona bau right to ba mai bi ala noi go to ya na baka takila kau choni la ko mai kike me baka takila bi na nona durubi na leo ongo sanda u ba kene bale akhlo baba agila ego be choni ya khai ne ago na yo ini ngau na iya me o ba nga awase ini ni manu na kabani manu enang ngau na kona o ba nga berugi na awase ini ni roa ini atu ina ni ngau na iya hai roa ya ini leo kona roa daba tini na tu yer tu sa senga ni baka mata ni tu dai ya tu iba akar akin ko ngama ni right Igina 10 global economic powers of today, right? Ay maay ni kinay wasi-wasi o Canada, ay Amerika, ay karuan ni kinay wasi-wasi European Union, ba anak na Western Europe, kaon ni wasi-wasi o Japani, ay kaban ni wasi-wasi Australia, New Zealand, South Africa, Israel, kina Pasifika o Doko, kalima Eastern Europe, kini kaono Latin America, Mexico, Central and South America, kini kabiu North Africa, ba na Middle East, ora Muslimani, kene kawalu Central Africa,
kene kadiwa South and Southeast Asia, kene ka ini Central Asia. Okay? Kila ko dei ma wasea bura-bura ia me wase ini the Club of Rome. Wasea na ngauna daba masa wasea oke na Aprili ini kadiwa ono sanga bulu ka wal. Au tabura-bura ia wasei u baga ini. Awasa Pasifika ikabani kena wase-wase iko kina ko Israeli, iko kina ko South Africa. Tuna numa iko keba ya me bebole iko Australia enai labo liwa awasa Pasifika untuk ena muria channel kon. Ena muria kon. Kono kina wase-wase niota bura-bura liwa iko ya. Hai? Kwela awase ini bela Nathaniel na wase view kona la iko ulikuwa baana. La maani ku awal kaya bolo kaya. Tini na ileu, tini na mata nitu erto sa asenga ni baga mata nitu taindai. Kene balbale era makan ni kata me owa attend divided nation. Era tunga kata ngau era gilai uni rawase ini u andrai wase-wase. Hai? Era wase ini u na kene wase-wase leu. Kona se dakaba tunga isoko eva ogai u the Club of Rome a dakaba oke akena wase buru-buru mi wase ini na Aprili ini ka diwa ono sanga bulu kabida ono sanga bulu ka walu he go wili ga Daniel na wase rua na dogo ba ni tete ba ake na kaukamea ikine ba sanga bulu ka tunga kai ga diwa hia na ni kaukamea ena tunga kina ode kaukamea mani u Roma. Kene mbali adogo ba ani mani u ba agena lo u ena dhuru igo iloma kona lewawe dei lewawe ro dogo ba ani mani u gena lo una yo ini ngauna ya horoma ena dhuru igo iloma kona ona lewa la dictate agina igo ka ha u dogo na taka igo bahati na igo promisai kaya tina igo right hene mbale iya ine wase-wase ni maani u. Daba obolo kena ikina ini karua? Iya dai ini kuara da ertu salitini na. Oke, awa ikina ini kawal, wase ini kabi. Ikina ini ka olu. Ikina ini ka olu. Oi rato ongo erato nangai mga ba? Iyo. Kodi manu kala no agi uye? Roma. Right. Roman Catholic. Right? Kay obola de obola abu. Honro o na tini na tui. Honro o wa tini na tui. Roma ba agi dei. The 10 kings. Kay obola de obola abu. Honro o wa 10 kings. No o kay solia wen o dama. Awen o kau kay nanonda to Ganga buana daba. Buana man. We Roma. Rona kay solia we no power and authority. No ko sa babalangi kon. Power and authority. Right? Alaba kining bali-bali. The 10 kings represent the 10 divided nation of the world. Okay? Au tabura-bura liwa igoya. Right? Wasa Pasifika, Australia, New Zealand, South Africa, o Israeli ay kaba. Ni wasi-wasi na maani ulu awasi ini iya. Dai obolay mula ako, konro na 10 kings, konro na kay solia na nonrato daba? Ganga kina nonrato? Kau wa buana daba? Buana man. Kina mo sabalangi power and authority. 10 kings, the 10 divided nations. Kene bali ya. Wena auto wa be mani uya erna kay sarenda agi na on sovereignty. Sovereignty kene bali atotonu ni ona uwe tunga mani u. Mi uba agi as independent state. Okay? Ro kay sarenda agi na wen o sovereignty ba agi na wen o daba independence se constitution. Okay? Ikina kaya to ya.
Wala au do maani u awase ini ya ono irna kai tungas irna kai surrender agina on sovereignty as an independent state. Ve Roma ira surrender agina on independent as independent nation on a constitution. Kena imbale ni rakata u be maani u au do ya rakata u na uba windi. Their constitution, independent and sovereignty, orang bahasa renta akhirnya bertunga. Tu kila iko nangau na ya tu kina COVID nangau na kina World Health Organization mezula ama hobi o bura-bura au zo izula kona iko ibal-bal iya. Ena nau elanga ko nan ulai mbose mai Amerika kon ora au zo ko liu-liu ni ambana nimbula iwi. Maka ilahu kina ministan ni hel dewi iwanga ina bete. Wira rakai leiseni akina wira tunga veya layalai. Ena mbose livu kona. Ira leiseni akina wira au doka liu ni be ambana nimbula ina be mani au doka ibura-bura tunga veya layalai. Ave ya layalai ya. Keba meneato biroma tunga abuma Mbalewa World Health Organization merna vula au doho akai bura-bura. Ura kai sini kina bela ikon. Kene bale-bale ya. Ni ngau na ya do rumai kine tunga abu mae. Maani uobi kena be maani ko doho iko bura-bura had no power mera reject akina lewan la komikon. No power. Bale ada ba? Aonra sovereignty aona independence ba akina on constitution ni ndo be maani era basa renta akina au doho au taburu-bura banakata na lewawi di. Kanga bana obolo ke bana bamba. Bakilo tawa. Ya sa ko bali lai. Digo bali lai. Nah, tunga termasuk ben kerea baka borgi tunga masu miki apa de mo nga bali lai 5 menit.